Bella, my island, paradise of the sea. Beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its ranges village, with love shines through. Your golden moonlight and your bountiful sea. Bella, my eye. Oy, manungilita silsin moraro hul adro como subir. Tunin merker program ra Kausischakl. Program ra ma di wa bekil sandel di mertiang adama. Di svenema. Avera di scedi con tertele con una sulite cartero ruba. Molta temire memta share out astir ma adar bela la gelbo. Club el todo el tagay ring seguir a bekil sils. Di programa dio si ma bai con si olgi con le gorga. Ya. Vamos mo le dangal cielo si tele la program. Adi era de start te hagan besa ania de galta matlo sumul. Lo interviewer bebir al adam dia le mer al sande da expectation del sande. Olio le borgo. Amsal Joel malungil swel programa Moses. El alsil se gida tilgibel lobatial show gida moray gele heavy topic le parte tiale show gida birubaga Kausischakl mong pero tobadaw do swed whether a topic a lightweight adang heavyweight hindi gire del masao del tol boy direct effect a life para rugul other belao mong pero todo de small de todo the opinion de gid leng at the end of the day do sika wiral moru e mas kung why say gida ako mes gida other belao e mi rubake manamora point anamos edelo margak la gel gotel wa adal kar oo why say oo la ulak mo lugod ya smi arungugra tibes lo ay sa kasmi arungugra o lela ngirmangara Caleb Udu Jr. President Suragal mla open asim ra tora gaming o min al time gumdas tel malaga gidele application ara adel mo apply online gaming mapachinko direct el malsmi arungugra schoolmate nga ke former diriga Figuer Anastasio padel leget otob del direct la introduce ra tara la legalize control gaming yang atilobra news ra sira Tuesday ra Island Times makiliwi mi arunguleng jaga gomar tangara kami rubak tan bela ke krem kritika ngai dinga ka already tamlak coin out msigaw ya a forerunner at Tora gaming agumgaso mruringi hindi nga ka direct na ay sa arablut mas tiya ururingi ya ti odru hindi ako ururingi necessarily marab ngayon I'm okay financially I'm out job di arablu auspe finance ma project ma urior ma agumgaso kami rubak hindi al makita ko ngaringi ya tarawdas lo maringi tang controversial marada madaktiringi magara di sugum ko maringi di pusingin mon maraend sige di nga change sa society mo ngil bulu di ka udas beot kadigul be oiti di wa yun na Miguel yale udas surar wa kakitile tigele founding fathers sa Miguel and the Soril separate ra England ako table ming lurior emle controversial di seral bol lakal mo diakal partner England sige na Miguel na superpower mang anyway sino ko background detail dagil topic nga ka amsada control gaming detiagil malgré differentiate gambling
control gaming. Gambling illegal. Waya baku chill. Tigil wadi ngara milgol kat kamar tire o baku chege illegal. Di control gaming ala angarngi engaria gaming commission lom tabe le omesni diakal lit par adalo license ma ona concession follow rules of law. Seguida amal crawl different sa gaidal tablong. Tegidal gumes at Bilra Anastasio ma otobad. Tamlo masada gagidal integrated resort. Integrated resort tamalungil leng combination ra hotel, ma gaming room, ma shopping, dining, ma direct amusement park mo rarangal ka. Malubang mukol at. Ang ulat mo sa integrated lang. Pagbirubakan combine na giroguil attraction lomaw at tourist til merabulu. Kadi mong so dia gaming ma pachingo what is it? Ako na so oy. Why say? Abtol ada jak sal ng gaming. Ulum dia lol uldo ng gaming. Kailangan pachinko irmanga yang game ra ada syaban. Direct game of chance. Kalau suka orang ini sumuluin, ingin dia udah pemola orang ini. Pachinko ilanga in a way bukti lokal ada syaban. Ding fall into the category of control gaming le. In order for you to run a pachinko, gire mo license. Gire la governmental auditor ka o commissioner ka o patra ka man ka bom mitra la. Commission ng sale tira issue license. Di gambling illegal la kadi nga ramil gol ge o martir kami o baguchi. Sige da ka lugit sukoy. Kote mi do ba tiam dale wise other bela kita predominantly Christian society sinduk masing gaming, gambling range. Then betul kita ngarak lida mamada. Sa adis tiam makit. Di tiya kita terbarang. Na toda atoy tiya kita lumabira na todo mas klela new Catholic Encyclopedia. Tiya waya ager roguil tokol nga sela Biblia ablal analyze tiya kita le babiere kumulwasi gaming diagal sinful. Gula diakal makita toira leader Catholic. Maktiyo ay sukumi at belaw mga kama gidil tedel radical Catholic. Masi diakal makit regel shargid. Mas kumakoreng sa adik masi makita leader tirige they're in the wrong. Hindi nila corrected misinformation. Incredibly, yung ay sukumi a little bit of history. Yan Las Vegas Abrel established ringi a Mormon church. Tigil Mormon sa Amira Las Vegas selmle purpose tira orta lisa akra tugora abibilial mo tigil Indians tira sa gidel area. Ese miruba ka makayal del bulu makasa ral ringi tugora mag-trip masing Las Vegas. Las Vegas tugora sa Banyolak masing Meadows. Kasi dito rin ngari ako aral maringi mapan da mabit benera da lomal di tiam maringi di desert. Mormon samlong established tidel blue klela Las Vegas. So lang sometime ra ako ta stat agagi de tokora gaming ngari imol other klela Baxi Siegel nga of course le Maxter le member ng mafia. Emlol open sa legot tele casino ra Las Vegas tela the Flamingo. Seguida albong etial Flamingo ra hotel open en Belu Saudod. Manggel eventually te Milgodir ra mafia la Milgodir. Anyway, seguida mabutoka investment ra mafia say ra back in the early days, 40s, 50s, 60s. Di el all time Emlal tu Miguel ma la ano masisi enamo dia ka mapster sa namo dia lokal wa imol casino sa Las Vegas. El all time enamo ring gaming commission ra Nevada tamla to da illegal tirsay mang incredibly atara ko tel clol investor gagidele gaming ra sa Nevada aseluk paseng Colorado Pension Fund. Yang pension fund ra sensei mal in the millions of dollars. At wala invest lo makto ore gagidel
el gaming ma hotel. And number 2, Harvard University, amlangu sel endowment fund tir lungulo tungi sel investra casino al sela Las Vegas. But at that time, back in the late 60s, early 1970s, tidel bangal proklira armormans and klela Bank of Nevada, mleran ringi imol adan klela Perry Thomas, le manager ringi, ngigidel ruba ka mlo manle kroll loan alultob lo moktora gagidele hotel makasinora Las Vegas e Mormon tial banga proklira mormans alogeric mas Mr. Thomas pura finance ay gale blura Sin City ngak malwase. If it's legal in the state of Nevada, we support all legal business. Sige din hanlo toka investment tir ma one time tamle owner sile Riviera Hotel and Casino. Isarap ko tan mo na Las Vegas, sige hotel na kirngi. Oo. Back in the 1980s pura Las Vegas, sige hotel na kirngi. Look at Mormons. Mang imagine our Mormons mo la Biblia o kalaway ka. Ela waktu akwam lik medrgi atara ko troll source raudo de los pe ay gale gelesera akwam bingo tospe el maudo de tospe el finance arala expense tira dengir tira ma whatever they need so lang incredibly ay gagi dele etial bingo hable de que start ringi ay iglesia magmedal $4 billion at mura sila gilesya Ramrigel. Ito spare del bingol. It's a form of gaming. Legalize le raise out del mura gilesya. At timas agagi dele myth and facts magdumam ngay mang tergibel opena autosunar ada tira diriga wadi badak agagi del showay. Number 1 takmal wase gambling ako sa crime. Kita fact. Las Vegas gaming ringi low crime rate ringi rabura San Francisco. San Francisco ada imol gaming ringi. Kita tara fact. Number 2 takbalwasi abam adara gaming mol bankrupt. Dito na tigringik mase ako to source ra bankruptcy ra Miguel at joblessness. Omlu sa job raw. Number 2 credit card. Ada Diyos pa credit card del mo diga sil haraw file bankruptcy. Hindi mal dia ka tora gaming ay kay. Tekmalwa sa all time money laundering amal flora gaming. Di al blue adal nga diara digital ludo dal ubesel de bora ka ngay. Dos pa agar dergi del mora sile cashier o mara chips. Dos pa agar del mo. Asumo ka mo laba mal di bedeng laudo. It require el prepare aquat chocola CTR. Currency Transaction Report. Agagirel file sel gaming el mora IRS. Matamani torar ado labaw dudil mora gay. Ang ordit tamla control la money laundering. El anga adirek el tara ko tamadak tingar adak masi addiction kada mo addicting. Of course ang sila agad tasel mo addicting di tigida statistics. Ay disilar adra merigel na mo addictra arugo at 24.5% si arugo. At wala umalamal alcohol. 15.4% ramrigel na mo addict to umalamal alcohol. At wala gambling, your gaming, mali 2%. Ang Macau, ang aringi gaming ringil tara ko to core industry or 2 ako ang ara 80 to 90% revenue tit. Abol do statistics hindi 1.8% adra Macau addicted to gaming. By Hong Kong adya kartir other namo addicted ra gaming 2.6% le sorry lang ara o mesay el mo agagidili horse race mga lang dia horse race Hong Kong matindi nga sel di o baguchi say like I say sigil tikman waseng mapster sa diriguran na Las Vegas may gali gaming se dia kal maral tukoy all time by corporation sa lam ara stock sirgidra awa Wynn Resort marwa Caesars Palace Flamingo ay rugul magkrol kasinora Las Vegas as elo mara stock circuit direct el ngara stock market at time mang akti melkoy gagi dileng tigida kum das ringi miruba dak taul
tara au ulang kada madak dia kada tang fax sila kada tang fax the first thing we do kada pull back at masya this atya to mali belaw di nga ka malo merang masya sel ka resources rigid dia ka ngari ulang au kai dia ka explore dia ka agad le merula re la lulo kada merula amlay kada merula skogi ngira din kada kai gidil Shobail ruliya ka tourism rigid mo attractive. Ngada imol adan klela Stephen Covey dito siya bugon klela mega trends. Idiluk mo sa sale blood start a gaming mal start al spread in Mera Asia. Egel buluwal diakal borngi tirya lose out ra tukora tourism. Let tiaka namo partra kangkodang especially adra sina. Esilbora bulul ngaringa yes, nga rin alol, sa mga dub, snorkel, mga ungilgal, shopping, hindi rin nga rin gaming. El complement tial kang kodang albarma. Yang nga kaulan suwa ka rin may rupa. Sumot na mga kang kodang ara gaming hindi ka dolara, katamlara high-end, hindi direct malaratit masi high rollers. High roller sa LD Mirbelaol, Loba $1 or $2 million blower ngil oralen mahal dia kan menghitar mul mahal betul kang arabang kaldir ke mengir ang tigida attract tigida high end kudu mo ka high end tigida source high end oo mang kadabol ko igang len gida osiga abs ludo del merbelao len pension fund gida ma SS magagida ala school lang gida ma infrastructure gida lo osiga gida bes ludo as opposed to dio langit ta grant ma aid Seguida, tingin kita nga Kausischakl, Kausischakl ada dialog ngay, open out the suite, mas med support ra sabi no Anastasio, mas delegate otov, ma presidente rigid, ma minister ra kagid le kalya udoy, kita maarab esel daw rablulaan. Med bestia support, elagad madak, arang legeda, ako siga ungil teal, magkadamula, Abrur belal mong ilbulumong. Yakal is, maloran matalak ng silutil may, at matigri belal mong ngira, au iral to. Sige kita, at tingin ka, kami ruba ko man basaw. Ya para mal heavy hindi. Hindi ka malu, bravo. Adalbayak agurren sa rakaw. Ikura mo mesil moruriur. Tak. Kubrang lo sa salga sayang botokra tru irra. Siya ko tulustat no dub urtial toy. Marada ngayon matam na sengkyol ko ngayon. Di akal mokotmok matarahaw stop. Ngariyaw ulm la sel bodo o mesingil waseng kedua seng rak taat. Ulm rakt. Ngrasel kam katatal ngartiang edire kam na aurisi bab tokol piskang lekor kaul kir tiay gidel. Matkora ngrasel malu ulen kora Pero kalau kamu jangan ngutang luas ngaramay kalto ko mo akmom titulom da sulase ngaraw ulmo waise. Wati albulen tigang lagi dito badang albul may gang idi ka sa edu at least ko nguti alto ko lemnat mo badaraw dasu. Lemnat mo omsu tradli ko kau ya target kau ya. Waise maral to ko. Naga Tara kurtur tiang abu rabalero Pedro ne berbelo mas oleh CCR mo polmuta Kristo membora karus el sebra blular mak lek ta ora maklol to hindi nga kung ay sugami nga kajak madak arogul wet el menga mabiskan let the people know about this dal nga aka umrang tingdot to let aknasta dingil 20 years akmla mora Las Vegas Macau magir rogul Indian reservation langara Washington ma Nevada Black Porngi so lang diplomatik mo si adag bela madaktrin legumda surangara mo ko dome sakat sudora tiga youngsters sa kay beboys ma mobsters naragang manggida tianga ulang namring gida sell image del portraying Hollywood anamak tibela mang misinformation gida aktor gida mo ra huriping Guaya kada wesar ata kay bebo sa kularal. Ma asay wal mlaringi ma
Kasi nga po mga ini. Oo, nga kasi lagi mo tel malremulte tiang nga mahores back in early 2000. Agi sila kal mura tinian ay mitra James Robert itil imo other Palau member a gaming commission ra blura tinian. Agi mo si James kama masoman memburtel mereng yaw tiaw da sura rubak. Kama di other odru di o kimngar odru. Ek mulwase. Ako ay sukamiu. Mlalitia. Le hore sa organic mo siya. James sa suguma makitiyang mo ay sukama magidi. Ingat tagi dal sila sa game stopper tiyang mo siya diyak. At tiniram suka $4 million every year. Magim laltob darang laga college, ma law school, ma udo del mora referral di maral, ma udo del lagi mga swarta rola ma arala ipera skulam amal every year di may. Kemil adreng yaur ma adre belal liaga resources kemil tiagi. Mo gaman basel dynasty hotel magi mo lunch ma asar mudra alsel. Klubog klalo. Ma rumor nga ungil ma di mlakatal gi sa adal nga ragi kultura drugs at lubet kay boys and terdi trul. Yerogul myth adi mlagi mo esratinia. Maulak lok mo sendia. Back to your answer ngirma ngak taul. Hindi madak tagogok. That's all it is. Kita di ngarahuri pingel di. Hindi ko ada ngarahuri pingel the West. Hindi nga ada kan isu nga ka yan to ko ra kasi mo. Bay o sila mo ka delegate ngat pa madelegate ra ang SR. Bedro ko dira lang all bilang lula altemin mo to the truly of the city. You know? I see. Itigil kasi brand met to marat tira ang atya. Itiam la mo dia kal katengel. I see. Yeah. Ak ni adan all bilang lulang subject matter. Mun dia kal mangara dala ko lera adan yang tiyak to ko del subject. Siya labor ngi malk medaramet. Tira mo ko kla Cristiano. Whether hindi ako kasi ngaraw reason hindi tigil ko tel anti gambling adra a society a Cristiano. Whether ka Katolik ka sa batong adrigel mang sel hindi ako understand niya kasi yan ganabis batiyan kasino ay ka makatira madir all bira kalulaw. Why on your way out? Ekom introduce. Hindi ka nangul sa among guro mun sa kanay like tangar sem dusim introduce tiya on our behalf. Medukor ang ariga hope brigade. Ina to ko ra through mo o bitigar mo dulgi. Hindi mo ri se dia ka luter ro si ilang October session amna mo beret. Tiga dia ka luter ro session atin mo mutra. Matan dia ka rikuan di January session nga niya. Dia ka mutra session tin mo mutra. So it's nga clear lang. Kailan soril pasabatong al morab es olbil. Tiya kita lo ay se. Nga na mongol. Tirgan mo lo o to naman meralul deswir. Batiang maten na so mi. Tama mo pagay. Agi mo ara lo di da to mo morolo mo. Makati mo ra tingel og gura baulus. Ling kama makira sil ender ngarardan. Mendia ka dengir ma'am. Gobernador taang ngarar tagi mo litrina. Denggi mo tuk mo ka tulo denggi basira mo ka tulo. El mol mo magi mo vice president a voice of the voiceless. Ma to ko mo ngir wasi med de relia denggi mangara. Yagi pa mo si clear imora blia ablongor engil besil baulu sa wasin. Kamlaringi. Mangalat e ko ka hindi ka maklito din metro ka makadalbangan mo tagi sa sibildi. Tagi da rulak mak mo bro sitir ka di. Temen nga si tiya sa tiyaw tiya nga aral temelin mergit. Di temelin dak tadele di dak si tatlengi until they're on their way out. Met hopper at nga sel olbi da kalulaw. At least en luul mo na public hearing. At least the bora public hearing. Ela kabil ka beauty sai. Le kita amle campaign kita mortial nombre el government. Ay kita man maklo toy. Ati til disay. PGST di metil disay. Maktingol pa siya nga ka umarara.
Ang hindi nga na lo sigaw do bertian mo. Kasi di las kami nga ke marat to ko agunda sa tara o maktak tara tiga leaders sergi mga olbil. Yar Krisiela iglesia. Exactly. Hindi makita rin mo doon kami rubak. Already tumla tabadik masi hindi kal sinful. Remember the ngay sila medieval ages. Skuma anybody masada tukoy los pe ang kila Biblia di kalmarang sing kila blasphemy. Skuma ka charge ka for blasphemy. Hindi mo lang garabli meram dala a plaza so sabaw. Exactly. Ajan tinde amil sesbra plaza. Kagili Jan Hus fra Amsterdam amil sesbra plaza. John of Arc fra France dinay kan mil sesbra because they charge them with blasphemy. Di kita la besa ige kita tukoya apocryphal. Tukoyra iglesial dia kan evidence ngil di kamiul create. Sige na ako nas ka si. Number 2, ang yaw ram lapas sa larngi, yung lapas sa a referendum will certify ang iya agig dele election commission. See the number 2 problem. Government tigita na mo maat para adalos pe ang asew based on democratic principle. Lindan nga nga constitution ng inak masi at the end of the day, it tell government tigagi dia last till bega decision. Amerika lagu opposite. Aro ko yung nga state. A national government taman la amstira lead. Takara currency ang artir. Makamad, defense ang artir. Foreign relations ang artir. Oo, igigil. I can rest of nga state. Di kita malabi talk lamang. I got state taman abulan. Ok mo kami ruba ka. Nakamalo mo dati agad Ok mo ka na mastir I got state a freedom ertilo siga ungil te alam mara lurir. Sell 9 or 10 million dollars every year block grant. Si eventually bay maltil mo revenue mo rakol government. Elan 13. Elan na mo 13 kami sa si. Hindi nga somos. Hindi ako sa ungil. Hindi active melek legal tingil lagi mga vehicle sales. Kapay mo ng kalbos. Enggak nggak hindi mo tertiang. Hindi ako na gusto ko. I say. Kita nga sel ko tilbaro mara. Abaget tumakdo sila tuklo daw. Hindi mo lang alam sa atin when these guys are on their way out. Ito mo start sa. Rauli Rasenkyo. Auri Rasenkyo. Auri na mo magit. Tiam na wala na to tingeli. Hindi oh. Basar mo tertial bol ko ringi. Jackson lang. Ela kan mal study tial mo ko Senkyo. Dia kal bloel la radlo la tol dol koy mamondar git masecure git adan mo mong mal elang mal magtanga ka mal dia ka question raman tanga kalwasi sel bo senkyo ay kal tol dol ko era mo ta ka tutelel mauldas maro koy mal dir mo tra klauad maklaw so le maklaw ni dia nga dia ya tom leader la lesel dabo sem tilok laaten to same people ngaringi ay kal tol dol ko ako say ka mong gireligir imurat ko la kadaramat yarang lagi dan maral may tirkan na ko kahit tuto al mutil mo asbil mutil lu di gumes ringing mal termal leng mal kadmura igal tukora astete la ko telabul yar ada 16 ar adon teraste tirgal mutil 15 el ang igal state mo tamadenge mondati o somehow in dia lo me o se la tamakran ela mengelak mal interesting ako mesra tirgar eral nga udeng kwal murti le kusigre lo sing toldo al momred ma omred ra house ma senet mal dira ka stril mot makalwase ay kagi daulda sulgi moldo magi secure ngal adam momred ra mam mulkap mal dia mel mutel lang mang titikata ka ngel adam maktirogir makwase wow ngaraul mitamlil terangkal mo presidenta senate ma president ma florida ma speaker house for what tirga just kutamlil tetimol lukti mistira ngara tangak la maklisi mo tiranda kal girin mo mrula umrula urol ki dra next 4 years mung imo atokol na kutakal wasin niya kal sabedel ira ay kal tokol dol koy may kal monday dal ma arada doli tetimo mung kung daso si tial tukol mo ako si tial lel bigo sengkaw bigo so ada nga ulol do bergi
minority tial belu mung ada lagu tiaka oi mung amo cheng adara uror adara irai ada lungai kal muklon amo to oi aktir mo ko ngel losen hindi kan geste just because it what ang sel butok oh mung kita mo oi Aku feeling me. I don't know if I'm wrong or right. Tidele opinion akan di. Sibra time sel ngaria sengkyo marurt mal makloa promises. Sel guk pol marangwa gingal. Jadi protect sel gingal lugum. Why sin dia? O lang tamadak mol next election na truwete. Bay giredel bay di set stat agagi dele olvida session olvida giredel bypass agagi del maringan la. After 4 years, kada kami sa RDL, itak po sendiak. Pamle at ban sa uduswel. Atur mertial gidel dalang okro olvira kalulore. Sils. Alim dak. Si atur mortir gagi del over. Hindi kal giril masadrak luko. Hindi kal giril masadrak luko. Giril limot moklat tabali ko rasa ando rigel. Dimlakal katmok malu mamil tigilan niya dimlakal katmok. Hindi kan gini lomda sa klugo ang leader mesin binigit. Away ka mal maklot to. Ika hindi kalko ang bilang to kon. Bilal lo to daw diswil gid. Oo, basta ka. Ay tapos ato ko bilang ulang gilong mo na makamadar melo gid to ko. For example, waya oil. Oo, ino, maikan ko kuy. Di ka atal smadal mol. Tumala ako kula di alit, tira, si hara alit ya. Abi rin ka malakam, makumigo mo, rin ka kimrolo. Please. Bring na lula undas, tira mo, huwag ikaw Ika, ang hindi ka kuntil. Hindi ka si Adam Tiga kuntil, hindi ka Adam mo ng Oakland Town na kuntil. Hindi ka taktapilit. Nga kami natin orbiak nuna sa ito final draft tablo. Thank you ni ma. Opo ko na ito po di mo kasi barungur nga kasi barungur nga. Lagi mo temela thank you. Padre Mar. Administration namle ba ambar olbira ko lang. Hindi ala ba physical fitness itin me. Magtaktagi din makatartil melwas. Adi imor to malimik siniya wase. Gagawin gambling, may gagawin patsingo, ay gagawin prostitution, drugs. Hindi ka na itark bulwais Hindi mo na itark bulwais Gagawin nga drugs, belo, hindi ka kasinor belo. Ako di mo mo rin siya. Alia huriping, 400 years Catholic. 90% ada huriping Catholic. Kaya mo rin yung berberi na kasinor, dia ka dibus ini. O imang dia ka sa los per iglesia, leng dia ka make sense. Di sila umtulwa siya surang mamla, tumating to siya siya. Ngumbalar siya ludas. Well, ako na sa temlat tribal open na asiber. I give him kudos to him ang minister lang. Hindi ka I got administration na previously ako di mlakal to be openly o solicita. Di ang sumuk mo siya administration na alam man mo wala ko litir ka rin to bela o milisi na. Kasi ang kakristiano aldo. Oo Malungil. May iglesia kumura. Asmado aldo. Ano tingala arumak Jesus mase I will help those who help themselves. We're helping ourselves. Malungil kristiano. Mal imura tukol malonga siring el tukol na tu belam. Tel tukol rabe es el padre. Mom edar sera sapado. Mal umesiringi ma igel presme ni lase ko magel sianding mga siring el tukol em magatatangal dia ka ape es el padre. Igadul mo ra o bugumra padre Felix. Mo John Paul ma auras ken mo kel mo ang tum gariol tanamada tede mong malungil leng ngira ako mesringira emlo katingel mura misa ka siya sande malungil manet man dia adam tomrot mama adire ka gimo blo alteral dartel mo igang mo muskida klangal tangan meng imura to ko il kumesringing
kwa lebur Katolik lang. Yang umral wasi ka mama Katolik Erak magtero Katolik ka aspadong agi majority. Nakumdas mo Katolik Arthur, Padre Arthur. Kasi you are Christian by value. agi to ko ogi malbasin. Malungila mo giling. Hindi sir ko kumesa mami lak maldingong esar for example. Sira otro matalbo otro aknlo iglesia Sunday. Pura iglesia kumamra Katolik. Ilangara 12. Yak pura iglesia protestante ngarang nasang ara tirak medangar ogol. Makwasi mama minority. Sila gural me klo kamambia ngadi 2-3 families sa sel time ko komia mera di obumagi ko tling wa wangira gimim las madong apo santa kulam le 4 families. Iti kamama tia almost 90% Catholic. Ela kumesingi Lao Rivers. Mengtial dia ka padre ako kumesa imol interesting ito ko Ako kumesa na bili kwarte. Engem del presidente tigal protestant. En kierang esa murur mga iglesia may kam na umakar tukol adang mo belum bera iglesia protestant iglesia. Magkumesa mga Katolik hindi merano. Ako kumesa malagaw mga misa malagaw sa protestant may kam imo tukol amal buduswalo wasin girel mo bobtokar adam su mo padre ngungil mo padre ela ka mama ngagi del buy atru madangir rak losu ya ku kumesa na protestant ingko di telal rakal ko mama modi ako ngaran mo mo etam abasto ya kumesti teman na pri din marana igal bulu meng ku kam asang kusel wasin mal mere del kita Katolik amal mering lagi kaldo su ulmo tu madre rak padre tika upi wang ei merak tira mo o pastor meng imora tokol kumesengil o sengungil tokoy di ngani tokol ku observe ngi dire ko am senguri rail disera iglesia ngarba kelel bla alui madre ngi iglesia elalsis mar adal ku tim gorok mo pastor May kanya sila talk show, direkil basada Biblia. Oo, maldi sila ang lungu. Abek basada mo abek kasi timlungu gumis pilgibam laimis. Gumis aruba kalawas. Kumya ako sige dikleto basa ulo di kay makmado kong le. Direk na mo dia kan make sense. Ay kan lungu actually ka mal lungu personal, il maldi ka muraruba. Oo, di ka daw di ra munta angal mo. Hindi gumis ara olmutra igal wa press conference may kamar katal stream melulu ra abuay malu to pastor to padre tangarang melulu mak dire kan mo ko dese tial belum girel ge Masih. Kada ara ako gusto migil Siya nga tita observation na naki. Ako sa Katolik amle original. They start ringiya Emperor Constantine the year 325 AD. Ingegi del Constantine adiluk malwase Sunday a Sabbath day. Lom tokara Biblia. Ingi amle dire create na Biblia, create tiagi lugong papacy But ingi da create tagagi del tradition. Create a tradition padre makarang mukira Arabarican maringi pope per se mar cardinals o tianga mo kadra hierarchy el di follow a tradition di sera 1500 mal abarera agi dele Martin Luther bol post lagi 95 ti sisra asprela the Cathedral of Wittenberg nga oprida iglesia moringa makamad 30-year war medal 1 million adam lag finally after 30 years pupak ba say enough is enough anabtokal adamat ititira adala Martin Luther maltob ila kalangan eunget buktigit segid ada mastat di til mo ya Biblia omes pasit Catholic Church sa problem niya mlaimi palputo niya blali for example Talungab di tal adal buktiya pengit terkawa di tar rubak Dios di kita mo ra iglesia nga risikrel box nga sa kumbesa se diakal falora Biblia pagtukol-tukol nga siya
Ito magtak kita blura nga marama adak mo say yang nga namo di ko say. By mid the father Martin Luther marwa John tigil gukora John Wesley. Tigil kita Puritans maralit mo say tigita ko more modern. At the bongin niya kadawa sa statue alsel. Kandim luluod digid del malmal marubak engel adel nga say di nga scripture mo di follow scripture. Di tida tradition na Katolika based on medieval ages. Malmari nga change. Para ada na mo statel kora amis mo sendiak nga ka umara rubak ka Dios hindi tel tradition ng nga ira the Catholic Church sa mal outdated. Mga ringi rubak ka Dios yung nga iglesia yung nga scriptures. Masibay iri ko igay medikara scriptures yung nga kamarubak. Sentera gidali Latin na sola scriptura means refer to the scriptures. Refer mo na iglesia, nga corruption na iglesia. Kamunin niya, immortal ko ay sir kamiwe. Yale siya singa Jesus or tringil blue eyes, blonde hair, elelew. Siya kalmaral siya singa Jesus. Stay asya singa imor adan klela Caesar Borgia, ang alagela Pope Alexander. Letunurik mo si Pope, ang kali Jesus wangara, amadal at. Mugurang mo siya singa ang alagela ng mystery. Matigil ako na mo official siya singa rubak ala Jesus, hindi kalmarang. Mga small things like that, arulya at masay, wait a minute, nakakalagin na mo giregal. By follow our Protestant, Martin Luther, they're more, hindi ka lo, gidil lang isiksik tap tulud. Asal ko mesa, I mean, we can go on, nakakatolik, hindi, actually ka na matigil, buto ka rin iya, anay-bit. Halakad ka mga regulations pa doon. Munis. Oo. Di umarara Satguru. Umarara Satguru. Kasi also kuma Christianity promise ka after death. Salvation. Kam ko naman mo ngilom das. I see. Kamsal mo ngilom das was. Di ba ko omat? Is this the a promised land? Hindi mo ko omat? Matum na mo, makawadraraan just to make sure ka mo na promised land. Kasi, kamsan ban mo ngil. Kasi, kuman mo blang karon maluluoy makarama malangit tiling sen omat. Kasi second word, sen omat makara. Kasi, Buddhist, Buddhist. Ito promise na dinner table. Ay giro kung yung lalakal ramula na nga. Sen Muslim, ito promise na virgins. 7 virgins. Christian, ito promise na golden street. Para alahani, mamil. But you died already. Solar ka mo. Your body automatically will be buried. Nang di ka kaadan ba di tal metu sila di ko ra di asumlo asin dimnara kaya ito mo na bigay mo na papluan. May Jesus. Dikit na ko tulukul ra everywhere around the world. Mas solar giram lamong. So my question is, what are you going to do with the virgins if your soul is there? Di ka ba dir ka? Ata kita tara. Ang hada to eh. Oy. Hindi ka na ba umray ka rogoy. Hindi mo too many to so confused. Ois. Di ka to tingin wasi kada tilgang kada. Yang rogo urgum kada yang setir rogoy. Whichever step you take ikmora. Amo Muslim kumara, amo na. You know, mula koran kumara, mabibili ka kumara, o malula ka tuloy kumara. Bakita natin marang na rogo. Ois. Di kita tara flaws ra Biblia o tekmula si many preachers cherry pick nagilungil to ra alsen although for the purpose of soothing the ears of the audience. Oy. Lendan nga o mo si ang garubak ka Dios is merciful and forgiving. He loves you. Alup emlar nga yel ba meditel Noah survive. Mangaram ka kumukwadar Adam. Number 2, Lot mabila milses sa pablura Sodoma Gomora. Kaya Lot mlosar. Okay, bila question nak masih. Kita kadam sinful mo kadam arab lura ngaw.
as ko makalagay mang mo ngayon di sa subira nga. Di may meantime o sa aklak mo sing merciful ngilar mo forgiving. Igigida ulat ata mo confused. Oy. Maulak mo kasi at ka daw marang arbabon superpower save our soul again. Hindi sell the boro dungut tal bibilian me. It's written by like 74 different people. And none of them ever saw Jesus. Hindi kasat puro ali may. May nga di hearsay. Hearsay. Oy. Kasi kadi it is robot to kadi imagine. The promise is after you die. What about your life? Where you're living? The promise is after you die. Hindi kalimutan mo kasi two things silgot ubulaw a faith. Then sibiran adal mo by faith mo di ka mo kamaldinan berir. Kumalangan dia. Sibiran adal by faith at tumukot ka. Mo si ma faith am na usmri asimir na kaun mo di ka open, mo di ka free. Because you have a faith in me. Terkait kita Muslim sa alam mo kuadrar. Exactly. Sel bola alman itu mura. Seven vision War is a war of religious. More people have died from religious wars than in other wars. Magkadi nga sila umarngi. Umrar sila umarngi. Mlulu sila umarngi. Obom tatal analyze terrogil bulul ada ke malkan. Why see? Dia Just kahukul. live with what you have. Malarte boy. Mlo orarung ko le kulmesra. Sel video ra naringi sa sabadong rauriura. Ame daw ng kalbes padre. Item lo rikle melmute lang dia liwi keringil to ko ile. Dia ngam laringi ya. No en abel mo ngari yang loy keringi ma matemato ma litak ma chacha algo ngomat ma salu baila abilira ardile mitetira utma atial kung ka endawa padre mo obispom lo ma o dimiptu la babi ma tial aktir lo mesringi wasi tiang magaskala. It's a new improved Catholicism. Di tiang ang ara Holy Crown. Itel maorira ba iglesia. Nindiriga gisa ra ka gud madringar ki diriga gisa. Ang kali, nix pa daw, Jesus era voltu sa iglesia ra. Bethlehem. Kaya po takawatara. Oh, Mong video iglesia. why si. Mga makatangiyon mo to, yan yung linamaki. Makmalom da surngil mo si. Ok mo badel belik samleat. Sebel ko ngira watiang. Ling ngaka omir dara madrea kam de gat tara utklo edaul togoera sa iglesia. Serbo mo ngara padre uri ura tu madre ngira knu adre klo su mo adre. Mang Miguel togoil kuk diwai aktom das diwai se sukum ko malal wara aruba. Murabai. Se marala blumur ma aldu al qawlu la mai ga. Hindi ka mo matemato. O dia ka arroz mo mutra krelabai. Sukum ngaringa blungul uri trigel adal kuk bewisi bakal trigel mal mor arroy rabasyo hindi kuk tiyak ngaringi ama matematong ama banda ma eka maktirel aktiom da sungil wasin yak magal kumes estilo chacha kumes estilo to ngoy mai ga mara useng ma kumes estilo to kortil balk ma pedang tri maktirel dom da sol do swego se tiyak magarang mo mesera sande akmlo misang ya obiso bamral mire memna gemla skura rum malala palwasak lugon di tiam sekadar adal memlung la imal mai gam mapuk timlol tu uringi mera meng segida imra to ko lak te ko akmtial fei dana erak mo fei tiang ki klomra nga amal akmalo shaking sel aktong okle diom dasurine ngakabesme nete 2 weeks ekser mak tirek ko amlo ruwa ko dal makwasi nga kalama sabi tabak bisa to nakalapa temekel ko tol giara alu dia ka mak tirek aktom da suringi el mere el anga ko sindiak ginegal Stick with your faith. ya musika sa santi india gisatel video makuda ko lo sigaring ing ofay ka makoseng la ofay la Yan nga, kamusta ka tabi siya, kung naman siling mura.
Oo. Io mi si viene dopo che tingin la padre da kalubre. Kaya bes roge ringi was hindi shall understand the Catholicism tam ko ra was other bela there Catholicism is full of values. From Christian by value. Hindi am Christian by faith. What the rule was hindi shall di madi alay mo bungol gid. Ya kung das kita ako tal da bora mal ngod subject. Casino ma Christianity. Heavy stuff. Subject di ala ka ba tuturingin hindi ka tirain. Exactly. You know, it's something you can share. I see. Makami pa kudasyon yung lekor ka irma. Bora lightning hours ka. Hindi ka tira 6 minutes kung das pegi experience lagi tel ko singa tel tol dilo para kalba es badray auri urini kung das yung temela ungil club say Christmas amral may mapesa na kamral may kung das yung kita di ka nombre ka senkyo really get the lomes el mera al set get the lomes el mera al set sila rumud may ka lomes el moraya ira argi del may tirigal bebi rigi tirigal mertial bulu rata tela rakana me mong maikal ligel ula amok tekra tol doru using ra ulma wasyu kang rigi maikal tol doru le tirigal lo meseleng now gere del meo mesra al set tol doru rabuai tol doru rab nged maikal lurora kang meng cloud to trail tol go mesra bela mal malungito sekon kada melulu mereka malungi lobdas wil tiang len aku mesel dilu para iglesia katolika sa smadong gil mal totally no bala man na mawudi ka kimra ko to ko makoseng lagi re di morsel ku kemadengena kam sul ada bela rai al me Michael to ko luru imo mesengi o siglo si akire lagi personally Hindi para YouTube. Hindi lagi na kumambesa sa kurong ka, philosopher na ka. Yeah, Miguel, like introspection. Turn around, they go message dula al sila. Amazing. Ikaw lang sila ka. Okay. Parang to ya Christmas summer mang. Is another fact. Gagi dele do si Siul Ruba, Constantine, Emperor Roma, 325 AD. Padilok mo siya, December 25, a birthday tra rubak ke Dios, rubak ke Jesus. Abol cekeringi tial December 25 look masing the festival of Saturnalia. Ganga lidera seals. Mang tial entire Catholic Church now marak masing December 25. Hindi kal marak. However, katamla adapt ringi yem langul mo tradition rigi. Iriyay segum, iriyay diado tangalia mal birthday tra Jesus. Ding namo tamra rakal gida like you say girma. Introspection, do mesa life forgi, ma journey rigi lik masig kita betulke. Tor gida wadi maray oral, magdi masuk bertir. Gida dek masuk ngara kata maray. Rogul tema dal ading artiarbab. Di kados perti gidel tamra rakal bring peace klar de extend ang ilu das para beklaat yung seur artigel guk kabo ngosong sangar artir ngil time rarak oy pag biruba akti us spiritual time I wish everyone other sergit ngari tigel pal loyal lo mesra sergit no kumal masaurel to kadang Kausischakl mo kata umet audas mo ngembay tegida kum das last sure nga kara el arrak like mamrara next week in mobilization mga family na kaya truthful me until 2025. Paktingut tiagi del te ale orang malungil saul awil Christmas mo rabet laat. Kumal masaul give us lend us your ears and your time. Pagkadomito claudas. We're all in search for the truth. So purpose of culture gida partly wasiga aklamrang see the truth, and the truth shall set us free. Happy Merry Christmas to everyone. Yang mal lang sa pero ruba kara mal